Že sa postaví na zadní, kurva. No Rade, točím ťa, jeď! Takto vypadá to auto pre totálnu demolizáciu. Na spátečku normálne, chalani. Dívaj sa na to, Peťo, vidíš to je auto, Pepe. Treba... A stojí. Ale viere to na kolo. Čak to je 100 proliter výzva. Sa to najväčší kopec. Nenadávajte, lebo však ide to na Facebook. Áno, tak to vymáš. Tak radšej neho nenáš. Stojí, podľa mňa stojí a nejede. Chceš tam robiť? Nejede to. Či sa A rozjede... čo to ani neubrzdí, podľa mňa? Kríme sa za toto Peťota. Či to ani neubrzdí. Tože... Daj sem kľúčky. Jak si to vyjedu a to tak... Čo zavri okienka? Čo kosí? Asi by si zavri okienka? Čo kosí? Zavri si okna, ty vole! Ty není aj v aute, ty žňupe! To máš reklám! Natočil som to. Ale natočil som ti... Zavri okienka, ty blbe! Ja som vedel, že nevyjedeš. Ježiš! Poďa za mnou, on je ho... Za mnou, Marcel, ti nemu to opuse, Ježiš Maria! Hoď tam králíka!